Eka ndabaye mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye ijyane no kuri mwe mwese mukunda kumviriza ibiganiro byacu muherereye ku migabane y'amakungu ya kure abaherereye mu karere k'ibiyaga Binini karamwe muherereye ngaha mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Iherezo rya 18/8/2024 tugarukanye amakuru atusaba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijyane no cane nkaye mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'ivideo uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona n'akazojya nyine ufyonde ko amatuje turabana mu makuru twaguteguriye kuri imbonesha kuri imwe rudede ikugezaho amakuru ko byifashe ijya nino ndetse nkuko mumaze kubimenyera tukarebera hamwe amakuru abyutse avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga Binini ndetse tukibana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko mumaze kubimenyera kandi amakuru yacu akibana muri politique diplomacy ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru ya politique na amakuru akomeye cyane utapfa gusanga ahariho hose ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi ku bitangazamakuru nk'ayandi ma TV bisanzwe, dore ko twebwe tuba turi kumwe n'itsinda ry'abanyamakuru ry'inzobere rishakashaka amakuru ntare rushatse mu mugwa mukuru Gitega mu gisagara ca Bujumbura tukamenya ibiri kuvugwa muri leta mvyeyi ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse turanyarukira no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho nago twaniza aya makuru tutababwiye ibiriko biravugwayo. Ibintu byayagaye ndetse fashe indi ntera, dore ko abasirikare b'u Burundi byamenyekanye ko bari kwambara uniform ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo ni uniform ya gisirikare bagashyirwa mu ngabo, bivuze ko ingabo z'abarundi ubu ngubu tayari nago ziri kuba zigaragara ko ari abarundi, ahubwo biri kuba bigaragara ko ari abakongomani. Ibyo si ikibazo cyabaye yuko hari abasirikare bamwe na bamwe bigumuye ndetse baba bafatiwe ku mupaka b'abarundi bari gushaka kwikomereza mu bindi bihugu, bari kuva hano mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tubazaniye y'abasirikare n'ubundi bakomeje kugenda banga imigwano bari kwivumbura ku rugamba kubera ibintu bigiye bitandukanye bari kuvuga ko bari gukorerwa ngaha ku rugamba bikomeye cyane kandi biriko birabashafuza. Niyo makuru rero tugiye kugarukaho mu buryo bw'idonido, ariko mu kurangiza aya makuru turaza kwibana n'ubundi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho turebe uko ibintu byifashe cyane ku migwano iri guhuza umuhari wa M23 ndetse n'igisirikare ca leta FARDC. Turaza no kurebera hamwe ibiriko birasohoka mu itangazamakuru, ivyo byose nibyo tugiye kugarukaho ndetse n'andi makuru menshi tuba tubafitiye ngaha kuri Burundi News TV. Mwese muhawe ikaze munyemere twahera kuri aya makuru akomeye cyane. Na amakuru ahejeje n'ubundi kutugeraho duhawe n'umumenyesha makuru wacu, dore ko muri iki gitondo havyutse havugwa amakuru atari meza kuri leta y'u Burundi. Ni mu gihe Antoine Tchisekedi ari gusaba ibisobanuro leta y'u Burundi uburyo ki abasirikare n'ubundi bari guta urugamba, dore ko ibi ngibi byarabaye aravyirengagiza, ariko ubu noneho biravuga ko byamushavuje cyane agahita abibwira leta y'u Burundi. Aba bombi rero bakaba bavuze ko bari gushakira gukorera hamwe nk'ibihugu byombi byemeje kugwanya umuhari wa M23, ariko Antoine Tchisekedi avuga ko yabitahuye kubera ko abo z'u Burundi n'ubundi ngo zifite abaziri inyuma kuba ziri kubuzwa kuba zagwana aha mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane bivugwa yuko ingabo z'i Burundi zambitswe uniform cyangwa se impuzangano ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ubwo ni ya FARDC, igisirikare gikomeye cyane. Bikaba biri kuvugwa yuko rero abasirikare hakaba hari bamwe binangiye banga kuzambara, abandi barazambara. Abanze kuzambara rero biravugwa yuko bamwe bagiye bambara igice cyangwa se abandi bakambara n'izindi zigiye zitandukanye. Uwo mugambi wacuzwe na Christian wewe uhagarariye ibikorwa bya gisirikare hano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kugira ngo FARDC akomeza kwikanga abasirikare b'abarundi, ndetse ngo iyindi nyungu yari irimo nuko umuhari wa M23 wibasiraga ingabo z'abarundi bitewe n'umujinya izigira ndetse n'uburakari bwinshi ukazirasagurana. Uwo mwanzuro rero wafashwe, ahubwo byahise bigaragara yuko Antoine Tchisekedi kumwe n'ubutegetsi bwiwe bugamije inyungu runaka. Abasirikare
abasirikari b'abarundi barevye ibiriko birabera hano ku rugamba bahise bivumbura bikomeye cyane, ndetse bamwe dore ko bahise banga kuyambara. Amakuru adushikira nuko n'ubundi hari abasirikare bivumbuye hano ku rugamba bashatse gutoroka. Abangaba bafashwe, ariko mu by'ukuri nubwo abasirikare ba Kongo FARDC bavuga uko urwego rw'ubutasi biravugwa yuko hari abandi babacitse, nubwo hari babiri ngo bafashwe bagerageza kuba batoroka urugamba. Abangaba rero ngo bikaba biteganyijwe ko n'ubundi baraza koherezwa mu gihugu cy'u Burundi bagakatirwa urubakwiye, mu gihe ngo banze gufatanya n'abandi ku rugamba. Abanyepolitike mpuzamahanga baragaragaza ko ibi ari uguhohotera igisirikare ndetse no kutubahiriza amabwiriza agenga igisirikare, cyane cyane ko utabikoresha uko wishakiye. Ni mu gihe iyo abasirikare babona iyo ibintu bidashoboka biba bidashoboka, kandi murabizi ko igisirikare cy'u Burundi kimaze amezi atari make cagoma ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bahangana n'uyu muhari wa M23, ariko mu byagaragaye nuko umuhari wa M23 n'ubundi utigeze worohera izi ngabo z'u Burundi, dore ko inkuru twakiye hano ngaha mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko n'ubundi ingabo z'u Burundi zagiye zipfa cyangwa se zicwa n'uyu muhari wa M23 bya misi yose kugeza na n'ubu. Ni amakuru akomeye cyane rero. Antoine Felix Tchisekedi akaba ari kurekarama avuga yuko leta y'u Burundi cyane cyane General Prime NIYONGABO yakagize icyo akora abasirikare, akongera akabatera akabenkuraja bakagaruka mu mirongo y'urugamba neza. Ni mu gihe kandi abasirikare b'abarundi bo bikomeje kugaragara ko urugamba rukomeje kubarambira, ndetse bakomeje kurambirwa ivyo bakorerwa hano ku rugamba. Ni mu gihe abasirikare b'abarundi batangaje ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka bwiza.com, France 24, Maisha DRC Congo, Kivu Morning Post, bakaba baratangaje amakuru akomeye cyane yuko abasoda ngaha b'u Burundi batswe telefone n'igisirikare cabo, ubwo n'abakuru babo babayoboye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bagaragaje amakuru bavuga yuko atari byo, kandi bagaragaza ko ikindi gisirikare haba SADC, FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi bavuga yuko n'ubundi ahangaha bo bafite amatelefone bavuganiraho n'imiryango yabo ndetse no mu bihugu bagiye bakomokamo bakamenya uko vyifashe. Ahangaha rero bayigaragaje nk'imbogamizi ikomeye cyane ndetse n'ivyababaje. Ibi ngibi babigaragaje igihe General Prime NIYONGABO yari ari hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gisagara ca Goma, ari gukurikirana ivy'inama n'ubundi yaberaga hano yahuje abarongoye igisirikare icarico cyose kiri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihe bigaga ku makuru akomeye cyane bivugwa ko abasirikari ba SADC ndetse n'ingabo za Tanzania zatwitswe bikomeye cyane, ndetse n'ibifaru byabo byatwitswe n'umuhari wa M23. Inama y'igitaraganya n'ubundi yahise iterana, nibwo abasirikari b'abarundi n'ubundi bahise bagaragaza ikibazo kuri General Prime NIYONGABO. Murabizi ko General Prime NIYONGABO ubu ari urongoye igisirikare cy'u Burundi, ari we utanga amabwiriza. Aba basirikare n'ubundi bakomeje kugenda bagaragaza ibi bibazo, ariko atagikozwe. Abangaba bose barata urugamba nk'uko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakunda kugenda babigaragaza. Munyemerere twihuse cyane dusimbuke n'ivyaya amakuru, turebe amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bijyanye n'impunzi n'ubundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Izi mpunzi zatangaje Burundi News TV ko n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ubu ngubu hari abarundi bari kubarizwa hano mu gihugu cya Tanzania mu nkambi ikomeye cyane irimo ubuzima bubi. Hari impunzi zatawe muri yombi ngo zigera kuri 50 z'abarundi. Abangaba twakurikiranye icyo bazize ngo nuko bagaragaje ko badakeneye gutaha. Ni mu gihe kandi ibihugu byombi byagiranye amasezerano avuga ko bigiye gucyura impunzi ku ngufu, abavyanga nyene bakabafunga. Izi mpunzi zagaragaje impungenge zikomeye cyane ubwo nabo mu miryango yabo, kuko ntitwabashije kugera aho abangaba bafungiye ngo tubabaze uko byifashe ndetse n'icyo bari kuzira. Gusa uko bagenzi babo bagiye badutangariza bavuze yuko abangaba bazira yuko bagumutse
kuri leta bakavuga yuko n'ubundi ngo batazataha mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uriyo. Bahise batabwa muri yombi na polisi ya Tanzania, bikaba bitazwi neza naho bafungiye. Bamwe batugaragarije yuko bishoboka ko banabacyura ku ngufu babaye barageze mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga, ariko ni amakuru n'ubundi tugiye gukomeza gukurikirana tukamenya neza niba izi mpunzi koko z'abarundi zarageze mu gihugu cy'u Burundi Tanzania nk'uko bamwe bagiye babitugaragariza. N'ubundi ni amakuru akomeje kugenda asohoka atari meza. Munyemerere twihuse cyane tujye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tujye ku byo Felix Tchisekedi n'ubundi yategetse ingabo ze mu gihe bishoboka yuko urugamba rushobora kuba ruri kubananira kandi nawe ari kugenda abibona n'amaso ye. Ni amakuru akomeye cyane, biravugwa ko ubu ngubu abo yashyizeho bahagarariye igisirikare ca FARDC hano muri Kivu y'Amajyaruguru, ni amakuru akomeye cyane, biri kuvugwa yuko bahamagajwe Kinshasa kugaragaza uko urugamba rwifashe n'impamvu rugenda rutinda. Ni mu gihe bari gushinjwa ko bashobora kuba harimo ubugambanyi, ndetse bakaba biri kuvugwa ko atari bo babukora ahubwo ngo bacunge neza niba hatarimo abagambanyi badindiza urugamba. Ni amakuru akomeye cyane, n'ubundi Felix Tchisekedi akomeje kuvanga ibintu ndetse akomeje no gukambana abasirikare be, haba Barundi haba na FARDC. Ni mu gihe abo ngabo batari kugaragaza intsinzi ikomeye cyane. Nyuma kandi hagaragaye amakuru akomeye cyane yuko hari bamwe n'ubundi bari kugenda bata urugamba bakitorokera, abandi bagakuramo impuzangano bakayivanamo bagashaka iyo berekera. N'ubundi ibyo byababaje Felix Tchisekedi, avuga yuko mu by'ukuri ibi ngibi atari byo yahamagariye ingabo z'u Burundi, nubwo Christian Ciwewe yahakanye iby'aya makuru, avuga yuko ngo ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba. Ibi ngibi nubwo yabihakanye, hari bamwe bari kugaragaza ko yabihakanye imbere y'umukuru w'igihugu cya Kongo kugira ngo adatabwa muri yombi ndetse adashyirwa imbere y'inkiko, agiye kubikurikirana ku giti cye, ngo ni nayo mpamvu ashobora kuba yabihishe umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tchisekedi. Tujye ku yandi makuru ari kuvugwa ijya n'ino ku muhari wa M23. Ni mu gihe biri kuvuga ko umuhari wa M23 ubyutse ukoranamo n'igisirikare cya leta FARDC. Ni mu gihe kandi iki gisirikare atari cyonyine gifatanyije na MONUSCO, SADC, Nyatura ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye nka FDL, igisirikare cy'Abarundi, igisirikare cya Repubulika ya Tanzania, igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'ibindi bisirikare byagiye bituruka ijya n'ino by'abacancuro baje gushaka amafaranga hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko biravugwa ko abangaba bari gukizwa n'amaguru, nk'uko ibinyamakuru bibyutse byandika kuri iyi nkuru. Byavuze yuko imigwano yabaye ku munsi w'ejo yasigiye ikintu gikomeye umuhari wa M23 ndetse n'ibyishimo kuri wo, dore ko abangaba birukanganye Abarundi ndetse birukangana FARDC ari muri teritwari y'Amasisi Mweso. Bikaba bikomeye cyane rero, urugamba rukaba ruri kugenda ruhindura isura nk'uko bagiye babitugaragariza. Ni amakuru akomeza guturuka hariya. Amakuru dufise nuko ubu M23 ku duce tutari twamenya neza, ariko turaza kumenya nuko ubu M23 tayari ngo ushobora kuba yigaruriye utundi duce dushya tugereka hariya. Biravugwa yuko rero yaba yanafashe teritwari yindi, ubwo akaba ari teritwari ya kane yari ifite Rucuro, Masisi ndetse na Nyiragongo, ariko nimba ishobora kuba yagiye kurwanira mu yindi teritwari akaba ari iya kane, akaba ari ikintu gikomeye cyane ku mutwe wa M23 ndetse akaba ari n'akababaro n'agahinda n'isoni kuri Felix Tchisekedi. Murabizi ko Felix Tchisekedi yabwiye abaturage biwe yuko azakora ibishoboka byose akirukana uyu muhari wa M23, ariko ibi ngibi ntibyamukundiye ndetse byagaragaye yuko uyu muhari umurusha ingufu. Ni mu myaka myinshi Felix Tchisekedi
amaze iminsi ahangana n'iki gisirikare ca na M23 bikaba biri kuvugwa yuko rero iki gisirikare n'ubundi cyahise kimurusha ingufu ndetse bikaba binagaragara ko atazatsinda urugamba vuba. Munyemerere dukomeze n'ibyaya makuru tugaruke ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu iri shyamba rya Kibira, dore ko naho hakomeje kugenda hasohoka amakuru umwanya ku mwanya. Ni amakuru atugezeho ubu ndi kubona yanditse kuri bwiza.com, biri kuvuga ko ahangaha FDLR iri hano mu gihugu cy'u Burundi, imyimenyerezo ikomeye cyane kandi ikomeje guhabwa intwaro. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru ko mu ijoro ryaheze mu ishyamba rya Kibira hakiwe intwaro zikomeye cyane, harimo imbunda. Biravugwa yuko n'ubundi ari Antoine Felix Tchisekedi wazohereje ahangaha muri ishyamba rya Kibira. Bikaba biri kuvuga ko ahangaha hari kuberamo imyimenyerezo y'abasirikare b'Abarundi FARDC ndetse n'ingabo za FDLR. Bikaba biri kuvuga yuko rero FDLR iri mu mugambi mubisha n'ubundi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abangaba barabitangaje kandi sinarimwe si kabiri bagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko kandi uyu mugambi wacuzwe na Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi we umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bikaba biri kuvuga yuko abangaba umugambi bawugeze kure ndetse igihugu cy'u Rwanda nk'uko cyagiye kibigaragaza cyagaragaje yuko ahangaha batazihanganira uwo ari we wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye cyane rero ahejeje kutugeraho, biri kuvugwa yuko ahangaha mu ishyamba rya Kibira n'ubundi hari gutorezwa FDLR kugira ngo izahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko aya makuru nubwo agenda asohoka, igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyagaragaje aho gihagaze muri iyi ntambara, kuko cyavuze yuko ahangaha gihagaze kuri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuri Antoine Felix Tshisekedi, kandi bavuze yuko bazakomeza gutabara igihugu kibanyi cya Kongo. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politiki barakomeza kugaragaza ko ahangaha iyi FDLR iri gutera imbere ndetse iri gutezwa umurindi n'aba perezida bombi babigizemo uruhare. Bakaba biri kuvuga ko ibi ngibi bizabagaruka ndetse bizabagiraho ingaruka ku bihugu byombi. Ni mu gihe aka kanya ubu ngubu Kongo iri mu ntambara ndetse iri no mu ngaruka zikomeye zo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside byakozwe n'uyu mutwe wa FDLR. Amakuru akomeye cyane n'ubundi bikaba biri kuvuga yuko rero iyi FDLR ikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Ni mu gihe abangaba ngo bifatanyije n'igisirikare ca leta cy'u Burundi ndetse n'igisirikare ca leta FARDC ngaha muri iri shyamba rya Kibira. Ni mu gihe kandi amakuru atugeraho nuko muri ishyamba rya Kibira hari kurasirwa ibibombe bikomeye cyane, kandi nyicubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarongeyemo ingabo kugira ngo bafatanye mu gukora imyimenyerezo. Ni mu gihe abangaba n'ubundi bari baravuze ko u Rwanda ruzategwa umwanya ku mwanya ndetse vuba na bwangu, ariko ivyo ngibyo byaheze mu kirere ndetse u Rwanda rwategereje ivyo bitero nk'uko ruvuga ko kandi ivyo ngibyo bitazahira ababiri inyuma, haba Antoine Felix Tshisekedi FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, ubwo ni nyicubahiro mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, kubera ko bagaragaje ubushake bukomeye cyane ndetse no gufatanya n'uyu muhari wa FDLR, umuhari wasize ukoze jenoside mu Rwanda Mata 1994, gushinjwa ibyaha bigiye bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga Benini ndetse no mu miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. U Rwanda rukaba rukomeza gutanga raporo rusaba ko abangaba batabwa muri yombi kubera ibyaha bari kuregwa ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bagaragaza ko ahangaha ibihugu bibanye by'u Rwanda bikomeje gutera inkunga uyu muhari wa FDLR. Ibi ngibi bakaba bagaragaza ko ari ingaruka ikomeye cyane muri Afurika y'ubuseruko. Bikaba bivugwa yuko ahangaha hazahita hakwirakwizwa ingengabitekerezo ya jenoside ndetse igashyirwa no mu bikorwa mu gihe icyo ari cyo cyose, mu gihe hatagize igikorwa kugira bafate uyu mutwe ube watabwa muri yombi ndetse wubahirize n'ibihano wahawe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru akomeye
cyane n'ubundi akomeza kugenda adushikira, ariko izi ngaruka n'ubundi zaragaragaye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abakongomani b'abatutsi bari kuzira uko bavutse, ahangaha bari gukubitwa, bagahohoterwa, bagafatwa ku ngufu, kandi biravugwa ko ahangaha ari FARDC ndetse n'uyu mutwe wa FDLR wazanendu ndetse n'indi mitwe yagiye ikomoka ngaha mu gisagara cya Goma, ndetse ikaba iterwa inkunga n'abasirikare bagiye batandukanye, harimo ba Christian Chiwewe ndetse na Antoine Felix Tchisekedi wategetse ivy'aya makuru.